laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Allah is calling you. Rahim summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه قد أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعن صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وأحسنها هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يدي الله سبحانه وتعالى en toriki Allah yo ɓeydan en jange kisiye e dow o nelaɗo men Muhammad ibn Abdullah, kamɓe e ɓe wure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe e kala ñentinɗo laawol ngol ɓe won. haray musidɓe julɓe lan andintina hoore an awwalan, andintina sonnajo an on e ɓiɓɓe am ɓen e siɓɓe am ɓen e yiɓɓe am ɓen faaniya, andintina dendangal julɓe ɓen paalifam, andintina kala ka konngol am ngol hewtoyi tawa ko seeditiɓe reweteɗo wondude gonga ala si wona Allah. ɓe seediti Muhammad ko o jeyaɗo Allah, ko nelaɗo Allah. ɓe gomɗini ñaroma sakkitiɗo o, ɓe gomɗini hoddoroyeji ɗin. haray miɗo wasiyo hoore am, wasiyo ɓeɗo fof, wasuye mo nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko ɓe wasiyino sahabaɓe maɓɓe ɓen fewndo maɓɓe, e ko ɓe wasiyi en, e ko ɓe wasiyi en ha ñande dargal ngal daroto. ko honɗum woni ɗum ɗo hadise mo tawata ko Abi Hurayrata radiyallahu anhu fillani en hadise on. an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. رواه الترمذي. o hadis ɗo ko Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda nanirani en mo nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. nelaɗo men maaki ko onon yo gomɗinɓe Allah, gomɗini nelaɗo miijite ko wi'ete mayde. ko wi'ete mayde ko ɗum ɗo sendata nene e ɓiɗɗo, ko wi'ete mayde ko ɗum ɗo sendata aaden e ɓewngu mum, ko wi'ete mayde ko ɗum ɗo sendata aaden e ɓewngu mum, ko wi'ete mayde ko ɗum ɗo sendata aaden e jaatigiijo mum mo o ɓuri weldude, ko wi'ete mayde ko ɗum ɗo sendi en e nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ko wi'ete mayde ko ɗum ɗo waɗi sabu ha wahayu on kupi, tawi hande kadi wahayu jippotako ila qiyami sa'a.
koko wi'ete mayde ɗo Allah won daali بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله سبحانه وتعالى ودالي o wi'i nde mayde nde wonɗen e dogude nde mayde en hawray e mayre si tawi woni ko patoronjo si o nawni kamen himo yaade ƴetta visa yaha Amérique ma ara Europe ñawndo si tawi woni ko miskinajo o yaha donka ma o yaha Ignasidine ma o yaha ka clinique ji ma o yaha Sénégal ma o yaha Maroc ko kulol mayde ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o daali ko doguɗen nde mayde wo en fottay e mayre ko ɗum Allah daali ka suratul mulk تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah daali kanko subhanahu wa ta'ala o andini en nde mayde nde wonɗen e dogude ko mayde nden nde tawata en dogude nde en laawotako nde ko ɗum nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki akthiru dhikri hadhimi lazzat miijitoɗen ko sendidirta en e ɓewngure men nde mayde anda patoron mayde anda miskino mayde anda janduɗo mayde anda fanduɗo mayde anda gorko mayde anda debbo mayde anda paykum mayde anda alyatim mayde anda bobo penu mayde ko andi ko yamirore Allah ko ɗum Allah daali kullu nafsin za'iqatul maut kala wonkil mettiki gurdanki mettoto mayde harayno musidɓe julɓe nde mayde ɗo nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe tawata ko kamɓe ɓuri teddude kala ko Allah tagi ko kamɓe ɓura yiɗede kala ko Allah tagi ko ɗum kamɓe nelaɗo ɓe maaki ana sayyidu waladi adama bila fakhr ko min woni ko hojo ɓiɗɗo adama ko alda e mantagol ɓeɗo ko ɓe wonno e danki mayde ka suudu nene men Aisha radiyallahu anha wa ardaha ɓe townayno hondu maɓɓe ndum ɓe sappoɓe maaka la ilaha illallah inna lil mawti la sakarat allahumma hawwin ala muhammadin sakaratil maut nelaɗo townayno hondu maɓɓe ndum ɓe maaka ɓe seedi ke reweteɗo wondude e gonga ala siwona Allah hoynan Muhammad sattende mayde joni non nelaɗo maaki ɗum ɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min Muhammad Salih Hamare min Muhammad Salih jeyaɗo pita jeya ka wi'ete Hamare e ley miiro ko honɗum mi wowloyta si tawi woni sakaratul mawt tawi lanka danki nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hiɗen andi wowlugol la ilaha illallah ka on tigi wuuri ɗon no weli fi kono ñande koko wi'ete pempal mayde koko wi'ete sakaratul maut ɗeɗɗere mayde si ɗum ɗo dangi goɗɗo ka danki wata en sikku welay fi wowlugol la ilaha illallah si wonamo Allah subhanahu wa ta'ala newnani yo Allah newnana on wowloygol ngol konngol musidɓe julɓe ndaare ala ngal waawuɗe rewrude haa daɗen nde mayde
ala no wawuɗen ñeñinirde ha daɗen nde mayde ko jogiɗa jawdi wo amayay garuna mayino ko jogiɗa laamu wo amayay annabi suleymana mayino numurudu en la'natullahi alayhi o mayino zulqarnayni en mayino sayyidi khalqi waladi adam sayyidul khalq muhammad ibn abdillah o ɗo walino ke mayino awa jaka en andi enen kadi en mayay joni noon andugol men en mayay hiɗen duwa heblanade nde mayde ɗo ko ɗum nelaɗo maki hebbine miijitagol nde mayde hara wonayo en wonu e hebbingol miijitagol darnugol cuuɗi tum musidɓe julɓe anden ɗi cuuɗi en yaltay e majji nelaɗo maki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يأتي زمان من أمتي يحبون خمسا وينسون خمسا يحبون خمسا وينسون خمسا نلا ماكي آخر الزمان أرو ييم بتواتا بيدي بيجي جوي هيب يجي بيجي جوي يحبون الدنيا وينسون العقبة هيب يدي أدنى بيجي الآخرة هيب يدي غوري أدنى هيب يدي ولي فوتي أدنى بيجتي كبسكي تورتون الآخرة يحبون الدار وينسون القبور هبه يدي فيلاجي هبه يدي درنغول غاليجي بيجتي غبروما بنغو هبه يدي هبوغول بارسل تيرن كوناكري لامبانجي كيبي نونغو ما سيمانتري ما كوبايا ما كالاكا واوي هبورده ما سيكو دكار ma siko appartement Europe ma Amérique hibe yidi hebugol ton galleji wayan sawnal qubur be yejjiti gaburuji mabbe kabe sakkitorta don yuhibbuna al iyala wayan sawnal haqq hibe yidi jombugol rewbe buyi be yejjiti nundugol hakkunde rewbe mabbe ben si tawi be wondi e debbo mabbe arano on ha o nawyi ande kadi ngari king woytike ande kadi piiji ɗin fof déformike ɓe yahi ɓe jomboyi paykum ɓe addi ɓe yejjita debbo maɓɓe arano on ɗon dépense ɗin timmata conci ɗin timmata hande kadi ko paykum kun woni e heɓude ɗum ɗo fof ko ɗum nelaɗo maki yuhibbuna al iyala wa yansawna al haqq hiɓe yiɗi jombugol rewɓe buy ɓe yejjiti nunɗugol hakkundeji maɓɓe yuhibbuna dhamba wa yansawna tawba hibe yidi wadugol bakkatu hedagol musique yarugol bere wadugol jina be yejjiti tubugol yuhibbuna al mala wa yansawna al hisab hibe yidi mobugol jawdi no be mobiri wo be yejjiti be hasbete ndi jawdi ndi be mobi honto rewbe morobe mesi ben honto sukabe yeyobe dorop ben honto gollobe ka bere yeyete honto gollobe piiji harmudi jemma e nyalorma honto halfinteɓe hettataɓe honto ƴettoɓe mbuuɗi ɓiɓɓe mum e mbuuɗi ɓewngu mum e mbuuɗi kawtal ngal fof yaha darnira suudu ko hoɗa e mum ko honto ɓe tawata hiɓe hoolaɓe bonna hoolitare nde hiɓe faala tun heɓugol mbuuɗi ɓe yejjitino ñande darngal ɓe landitoyte ɗi mbuuɗi ɗi ɓe moɓuno ko honno ɓe heɓiri ɗi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Calling you, Allah is calling you to say His name. Allah is calling you.